ada 4.000 tahun 3 lintang tenggara. Satu kali pun nggak nongol lagi. Trot. Kenapa nggak dari tadi lo tong main? Alright, dan baiklah kawan-kawan di mana seperti biasa. Naik pilas. Ni maruba. Jai buti marangi adong masada na tua-tua doba. Jai na tua-tua on. Nga sudah gugu. So sudah mar sahit-sahit. Bah. Itong boleh sudah gugu toh masa sahit. Dang adong be pangaluan na. Bah. Todong na pedang adong. Bah. Agay sada dang adong be todong na. Abang. Ini matang karat. Anak sasada hiya dohron na tua-tua on. Mang lune bang. Ido. HP anak kon nape tangisi. So sudah mar sahit-sahit. Dagu. Wan mangido tolong may mana tu sudah zolma dangadong na mangalir. Nah habis pikir. Tu dia na mau mangido tolong nain narohan. Persi beton. Langsung may mana mangido tolong tutu hatay. Tolong bang. Olah nina mah. Mana bang lulu terakhir. Nina. Gitu. Ale iba ni mana surat. Melalui surat. Oh lo. Wah, ini mana teh? I surat di mana? Madapoton. Amanami na di Benua Ginjang. Tuhan. Ho nama na huwoto pangaluelu aku. Kiripo jolo hepeng mi 100.000 parsiubat. Baru iba ni mana tuan polop. Iba ni mana pakai perangko. Bagi di mana? Ipa masuk imana tu kotak pos. Ada. Ropar kotak pos. Bah, alamaton. Tu Benua Ginjang. Ropar pos dang bingung gimana? Ipa sahak mau suraton tu Pangulu. Oh, itu Pangulu. Itu biasa jadi lurah gitu. Oh, loh. Saya nggak tahu inilah. Coba dulu Pak, periksa dulu Pak Pangulu. Ini itu pasti tahu. Ini ibu ke Pak Panguluon. Oh, nama ngido hepeng 2 tahun 100.000 persiubana. Jadi dia si marohani Panguluon mabege isini surati. Ana persiuba do. HP hepeng ni Panguluon. Tu buruhanan yang makirim hale hepeng ngadang gok 100.000. Bah. 75.000 do. Oh, 75 hepeng ni taluraon. Tole matehe. Om mana 75 on hukiripon. Oh, loh. Anggia sayo marsiuba na narohana. Oh, nah, gitu. I kiripon di mana mah isuri mana mah halak. Menaruh kepengon. Taruh hojon bah. Hepengon. Tua mata alamat na ison. Watan wala itu na. Alai bayi mak. Olah ni 75.000 do na bui terbayanau. Gitu. Salah mah hepengon. Oh, loh. Nyon opung. Kiriman. Adong kiriman tuhamu. Oh. Ya hamu mangido hepeng. Oh, loh. Ba om mana terbayan na. Siani sedon. Oh, loh. Ba siapa ngului na mo. Oh, loh. Ba puang. 100.000 hupangido. Oh, loh. HP 75.000 hepengon. Tong ipotong pangului 25. HP pangului itu nama lupa. Nama lupa aman. Sini rohana berarti. Gabi habis na burju. Nah itu terus. Alai itu ada korne malah pindah lagi sol sumbangan on. Aswani mah hiarok kejadian di chapter, gitu. On isi chapter batu obat. Dengi? Betul pasti chapter. Baju pamaru bayi si dong aku lama. Dong aku dong lilikian. Jadi dong aku na dulu dong aku di Pekabaru dong. Jadi di Pekabaru ada hotel termasuk ngiri dulu bah. Ihutan tuh kami mesti marah gaji-gajian. Dengi? Jadi jual madu bahasa piring berdua do istilah nama anget dengi. Kalau aku bayar dua satu biji rokok berdua do. Dengi do. Itu toh satu nggak biru kami dua barisak. Dengi? Itu kan gitu dua. Jadi gue rebeon
siating do gari bayon mulai na julo. Siating. Lo marga bagariang don. Terkenal dan ating bagariang. Untuk pemana? Ilabo tu anjuau. Oh, lebih tua apa? Tarung merek labo si anjuau. Jadi perlabon gari itu perlabon burni amat tahun adong Mak Dev. Gitu. Mak Dev. Mak Devi. Kata yo tadi itu. Toma bayon, siya tengok. Iko kudat de bayan. Ina rohani main na hurungan no. Dang budang sudah dayan. Bena. Babul ta dahoro butul ma to pakulingi ma to. Naksola kata ina rohungan no. Terus mana do ba? Isuri mana ma buru ni parlabai. Dengi do anggin mak devon, orang kena bor. Kirim itu ngomong, indah wow, dengi. Dia orang untuk kan, toh, nih kunanya. Adi tante kamu udah siapa tengok? Benar. Bagariang do kan, baniku. Do ni lebukon. Dong amuliling don na juro. Saya ada sigaret na hamu na bagi dua. Habis onar na kuling hoy mana. Ido na sombong do. Indah itu anon. Terus jalan, ayo pinyan. Boleh bawa tuan ini nasobong aku. Inang ko pala sobong ani hasurung aku jeko. Kami ni ko. Kami kelaki ada di dalam. Ni masih mana dua? Dua. Orang mana dua? Burusina gaya alam. Kerja itu ano itu. Bisatar. Itu dua. Alay na ba? Kita ringoti. Oh may gumong daw adangi. Adong madawa cerita ko na ba sa ada. Jadi ya madong punguan punguan na mek doon na non stila na narodo hula na madapat to boruna jadi mga mahami di punguan non betul jadi natabuan na tong katabudo molo dekke yarsik ibatu bis betul HP tikinamangan non habis betu bis naon adong masih ada inataw na ba mangido ito dia mujo tuwis na iyo adong gopen na jadi terrepelek amat tau mga lusi nga habis be humona ni buluan mahola mga Allah kan kita ngomong na juli. Aku gabi hui na juli. Madok kata adong memang adong ngotong na modikat. Kabiasa ro mulong na tua moding madok kata. Isaha. Dua tiru. Ina matom ada ba? Madok kata pa. Punguan na torop na pinarorok nito hatta. Jadi hupat orang mo jo ya tari ngotu. Pargelengon ni na tuon. Ngano? Iya kelengin aja tuh nang jumolo mau dengar raja nami pengumuman 5. Mana? Dua mau tubuhin na purjolo. Tolu tubuhin na perpudi. Inganan ni keleng naus cara mon musai raja nami di tanah panas. Tolu naik ipano bangan. Tapi no tuh di tanah panas di tanah panas. Cara naik amang raja di tanah marai kita no siliran na pangarato maru Jakarta mat to jenggo nari pangarato no raja na midang boyron angin na ulaw na narikot na ima ulaw na surasuda no to manakaw jadi taringo to pabayanan ni na tuwa-tuwaon na memang itiking ulunan na burjudon perdongan alai perlupa. Ulang tangan rekai ngotot. Jadi ba marak mah mu mangapul-apul. Ya kapabayanan na hurang dobi. Asa unang alani sangiris gabe hurak sabalangan. Ayo lani olah isiatannya mat. Sabalangan. Akhirnya saya betul belum macam hari raya hidup. Terpaksa sudah pabawanan nih. Iya toh, ada barang ya pabawan. Lo aturan nasusi pabawan gabi pabawa. Gabi terida kartu. Gimana lo kau buka kartu? Buka kartu. Yang apa nih? Muli mah buru ni inat tahun. Tu kenek. Kenek motor? Oh lo.
Tapi dua hiani naton na mardongan, ngaliling mardongan. Nomor tetangga teh. Sa torbang mo siya buru ni naton, tu buru ni naton. Tapi buru ni naton na sa danayon, torowa. Ya, tong masong ni dokon ni nakin. Moding. Hata halus na idokon ba? Ngayala tu hata. Itu dua mulai kita makatay. Di baju pang ma, bah, halahon na duet to. Bah, ay hipas-hipas do hape hamu ida inna. Ida. Ay nga buha burumi nga muli na to. Nga muli be. Ba. Kene do mangalap. Kene do. Kira na kesala to mado ate. Marnasip po ida. Inon. Buruku. Nasa dai ba. Iala to hatta. Umar nasi padu pe hoeda inan yon. Namar hilahok kenehon. Ba au kene helaku. To hatta helan. Dari mo tayo na taon. Nang moting. Sudah udah Pak. Alay benero kon lemal bisa kining soal tersingot kining buka kartu hotel do tawon. Nido. Oper mo tok sungani. Jadi nentang kartu don. Adong mana persikola. Ya anak persikolaon ba neng bayar sekolah. Dengi? Bibinggo di mana matong hewing lawak sekolah na to bapak non. Dengi? Jadi bapak naupe. Sekolah kem do ni bim. Gan manugot to ngir hewing bena. Biwak sekolah ro bapak dang buit ang bayaro non. Bolang ni baru sekolah ni bahkan luar bisa persekolah ben na buru non. Itu Roma da amat tom. Ida amat tom tu dope nak dengi do. Ile amat tom tu buru non persekolahan sak ni jobut. Kartu joket. Sak ni jobut. Bento ni dok nai. Jero ma buru non. Nam ko ada babon. He bindu bangi beli kartu. Inna ring. Kartu mo ada babawin. Kartu ni mo sa kartu. Tati tadahoro hebeng benna ma ka bangi. Je hebeng ni mo ay sak ni jobut ni lemon na sala mga nabu do. Ina buru. Na otor ho. Lai lulu berbento mang di tukar ko si. Hebeng din. Kalau ni pihak kau bayar. Lalu tak baru dari sekolah orang mang dulu perbentuan. Lalu nukar masa di jobu dah. Saya rasa kontan. Ay tidak apa. Ay tidak apa. Jadi apa tunggu ni? Oh nakid dah bataring tu dong aku Madura nakid don. Mardalabor ngin mahami kan? Mardalabor ngin. Jadi itaku mahami, itaku polisi. Razia gabungan, razia KTP. Ngai matong. Apa tangarong KTP namin no dua. Wah itu tong iwa mahami tu katro ba? Ita mahami sa borong ini. Di sugo nai roko kaya Pak, gimana Pak? Udah bisa kami pulang nahami. Belum. Nah, abriolat to. Maaf juga soal. Kalau kalian mau pulang, coba dulu bilang dulu apa itu Pancasila. Sebut dulu sebut dulu Pancasila. Brion. Oh gampang naruh hakut tuh. Atur songon nang angin umay ke file. Itu sih. Hafal lo tuh deh. Hafal tuh sih. Nggak biasa pas sekolah. Jadi dung sayau giliran di Bayom mah. Si Madura. Iya. Toroy mana tong? Tordokon mana tong? Satu. Pancasila gimana? Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Teman nama lancar mana dia deh? Marpikir mana? Ada ngebot di mana bilang juga. Jadi dokter di mana mau cek? 2, 3, 4, 5. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dia berubah. Dia berubah kalau Michael itu. Arong dah bah para onggop para duhur dah bah. Takut tangi. Maju bo. Jadi duhur bah. amat tuh nah holong ngaruhana mer ngadur naon. Ali kebetulan marok kora ulangnya maton na fiting. Mana merdelani tangi sampai mar piga-pigare. Itu nama matok tu nga tu istri nokta. Gimana? Jaga-jaga dur hida. Itu. Satu mbak komen derita. Lewat tes nang ulah habis indah. Aduh pikir naon do. Nah, bana holong ngaran matok perjora ina dur naon. Itu. Ale yang buina tos sogoro ruhana.
Olo, inay mana. Alipet itu nulahu panatin rohay na tao kan. Kira na tulog na tao na olo. Ba, hape nung lawa mataon, malua marawa duro ni ba mataon. Mang nalaw mabates na horo akan. Mulak mamatay. Bah dia dur sanon, malua. Bah, ay wasa pa luam. Dang mo to ho. Ukolong raku mang ida duri sako. Bela ukolong itu ani mamalua memang nahu balua do. Umar karo duri sako ina mataw kan na lang sa rana. Dangarong umar ka adur misana. Ay dia matong iboto ho argan ya dur so naw nga dur mo. Ina matay kitri na ina. Lagu do? Lagu masih ba? Lagu to. Arede jo. Masih lagu ya. Baik jo hai jo. Aha. Lagu ama jo si doli par gitar na malo. Dil pergi tak?